High, give me 3 more. At the center. Center. Turn and split the opposite side. Uganda Cubs batungire ubuhanguzi bwa kabiri umupaka za Sekafa bakuguma umaraka ga Tanzania habonero nibo bumwe mukaga bakwebe imbere kimeze cya group B no Tanzania eri kubasenga goro ezetebere Tanzania bino mugitegwa gori 17 kandi Uganda Cubs bino mugitegwa gori 13 omezane ebiri eyibazanire oro captain wa Uganda Cubs Owen Mukisa atebere goro yibiri uteireho Thomas Ogema Arnold Kayemba Abdul Shakur Baba Brian Orua Ismail Fahad defender Ezokombe na Enoch Mwesugwa babatebereza goro mwenda ezihangeri ya Uganda rukunyafura aba Sudani cyane na captain wa team era yawe kubaza mukama ibo na goro nya match biri assist biri era ngango umuntu yatabeti izange ngo umuntu w'intameti na ngenshi nayo tuna target zape ya target ya ngenshi yakuza yo team World Cup na Africa Cup of Nations bagana bapejo babade mukisa babo basubode bagana bange mbagumya tugenda giza yeje tendeka kweri izoba kwa sikirizo y'ibembere timeji ya Uganda Magora Kakeire kandi umutendeki wa timeji Leila Kingston n'abahwezi be Steven Bengo Saddam Juma na Yasin Mugabi bayibembera aho kutendeka abana aba nasika sigeze nakubera nations ina mu nyungu kola wakati mwa bamulaba mu mugongo Uganda Cubs team y'abana bari hansi imyaka 17 umugwa bandize bakahondagura Burundi na gori na rubsha na bwanyuma basenga Sudan na goro mwendari yemwe kandi nabakora South Tanzania hebere bikweza binachimo kwezoku omuzano ogora shareho omuhanguzi arayebembere ekimeza echa group B. Every box has a player.